kita ni tunantamana ngo ya mona sai ni ba tere ko ga tiri nyumba siri kulia re andi ndiru mulata kwa kona asirete alantigira abana abe kingu tanda kangu yiti konda kwa sanduza kuraya andi na ta biri ya mona sana siga simu na ta ko kwa tia sawo sin andi aso mugambi ke nyambani nanya tora muntu ko kana meki ko ankore ni akin ko nyambi ya mona konya babura kabuna ante ya mo ko ngire ko na abandi bari kumutu na bari bakoni anya sina watayi ndi ya mona sina sasi kulia re mona ka siretu ko na to bari mona to ko atu kagara kila sitia karwa ya kunta kiti ko bema ai ka gasira antigira abana air kingo tandika na bagwa mutuka amanga ikona ngwetera kuri bara yana ko basaniri stiyo na kirendi ya mona so mugambi ko nyambani ase asikwa bere ko ngara sigi kulia re ndibuno mubura kana ndo pale na mabura kabandi ko na bu abu bawo tipenda bamu ko ni no wanko ni na bata ndio skimbi mna sina sai abas no ko menya ime no to ko mtaini no to ko ai na abana kilwa timu to ni ko ni bwa dire ni murai ko nyambana akese ya sikwa dire ko na tenga ndiamo kilwa timu tamiri gonde gas awameta sene ndi ni mure tiki ko uri ko teiga ko no tamiri tai ko kudu kaba kama gani kaba kama sakar no tamiyete ni tu na ba tanya no tamiyete mana aya mu na tisa ni ndi ya mana ko ra so ni ni basri dia mana sa sinya sinya aja yang datang para nani umurai o tumutu kuma sabira ya ako nyaba Thomas Makojo Kumu. Mimi ni mkaji wa hapa Nyamage, mpiga kura wa Nyaribari Church. Kurutuga mugaka w'umuntu ne kogotaga ati nanda akabibekera ono kuruguna asirete twabere tugusira umuntu twagakiramo twamugorera nona mabati twamubekera tatu minto nyagusira nakamusirire sana kina ya kurwa asirete umuntu nani tana konyora kokonyi bonda magana yo agasaga sira twabere tukuriya abagambi ababaito toko batoko cho twana ko banyora mbana gutuikange twabere toko na matuka mange kusaba umusaada undi bwese ntwana konyo bono mugambi twachite guchiro okengo nyambane oyo kubuli obo empinya ribari chachi tukamukwanira natumita abantu bayi ground bagacha bakarigere bakanyora kimanu mundu na chandegete tabu atikende obero gukora muchengo kurimira abantu chikonda aga onyora chipesa ngera lakini chiria konyora njiraba chiko musika mugambi agatuma abantu bakarigere ground bakanyora kimanu no akaburi mundu nabwate nagasinini none nyombe yao cha kumubekera karima kukaerepi bono natumita antu bae bachire twatagwire nyombe mambi na mambi ene kumubekera bare nyomba igo bono ntuto gwaka ngambia mono asu mugambi asu kuiruka arure kokonya baburaka mugambi to chigotigera akwanyare kokonya umongino konya abanga baburaka bachandegete buno kuruta chora bagambi abanyamagera igambanya gutara bare none giraundi mugambi none chipare chisaregete abantu ntuchandegete chinyomba igo bono mbiyamo nasegasi gwakorera umugambi no turi nayamo 2027 yeye na tutete goteneni egero tosire onyare gotokonya bine bichana ntubwati astogoji university yetu tubwata ntorakonya ko mugambi igo bono tugukurira gaki umugambi tare ground na ndo tokonya tugosire no turamo mbiyamo no asegasi yogendrete gokora kanya gotokonya Samuel Tanguru kwa Brian Ogaro itana nitikante byo mwishimiwe Okengo Nyambane ngambia mono aso kwerwa gokora yagenda tokora tariya okara kini Nyaribari Church ngima nigo naro muntu bw'abantu bwetumire kuwana kingna nanyare kwagachira omongino yo mugoraka enyomba eyo asabero goturwa samatuka mange ntwa kwana nere aganjira na kumoroserie nyombe yeira omongino yo chandekire otemire gwetana na cyo bisi nyinge lakini taranyora bakoni nyibonde wenze umwishimiwe Okengo Nyambane mbuye mono aso kwerure elindo nyaro konyo omongino yo abana nabwate umwishimiwe tafadhali abana bamukogenda bari school egendo ndagosaba umwishimiwe Okengo Nyambane onyare kubarigena na barabo asegasyo ko negasengia nabantu bonsi banyamage berure gukubwata ko berure ko bamaga yaba asegasyo genda tokora yo konyo omongino yo ababura kana bange barima abantu mbare machinta kana bachandegete batabwatyo yo kubakonya lakini gwetera umwishimiwe Okengo Nyambane ni mwete narura nyare gukora amanene gwetanie ko gukora bono guseki gwakora
tigo mwana agoseni na inde tigaso konya gotecha obunyansi bonya kogoroka muna gwa kwanyiro mongino yoiga nabantu 20 kurwa sekenyerokia nyamage etogota ngambi yamono na inde mbi yamono itari nekerengo tigo mwana agoseni enda comment emyake mengi